Anyang laki din! Nabartag ka manen, Manong Amancio. Sa dino tinagapwam. Sa dino kumabal. Igaili mo na. Inaldaw samot nga agpaili ka. Naimbag man, tada kwarta gasgastusam. Wah! Anda! Sakpay ko naman. Imbis nga idulin mo ti kwartam, tapno ada igatang mo iti masapsapol mo. Saan mo taarak mo ti pangpangrunam? No si bibiyag pa iti asawam, sigurado apagsasawan na kadayjay. Basta talaga tibiyag kamsak. Masapul kang indoy tayo bat. Oras ang paminsa. Ang lalaki din Sobramat nga minday ta panagin enjoy mo. Tay kunada nga rod, lahat ng sobra masama. Saan samat nga amo ti anak mo ti kastangar aramidam? Wah! Saan lalaki din kabagay? Amok na raramidak. Ha! Saan na masapul ang mamuan nito? Wah! Ha? Ha? Awanan sa ibagam. Mapalilan sa gawin? Ha? Magkapita yo pa, Auntie Cecil. Agyaman naklaunay, edo ka anakan. Anya nga minan ti gagaram, Auntie. Imbayak, tanapatag ti ibagakan ka. Amom ka de, ti araramidan ni tatang mo. Ha? Apay ni tatang, Auntie? Inaldaw amabartag. Jak amo, no sa dino ti pangalalaan na iti kwarta nga igatgatang na iti arak. Anya laki din ni tatang. Inton kwan, ibaga naman nga danasakit iti bagina. Day tangarod kaanakan. Mapan mo bisitaan ni tatang mo tabagbagaam. No siyak akabsat na, di nak matipangag. Masapul siguro apagsasawam sa agnakam. Tatang, umayak man. Ano ti gagaram? Nadamag ko nga, barbartek kayo ka no, isang imayak. O sino mo din nakadamagamit na ita? Ni Auntie Cecil ah. Oh, ang lalaki din ni Cecil. Indaro na pala ang kanga. Kitnam namin sa laang mo dayjay. Napagbalinan niyo pa ilang nga ulbod ni Auntie. Pangasiyo ah tatang. Nawan ti daddo mga ramidin niyo, maturog kay gayday. Sana tila papapanan niyo. Sana gaputawan ni nanang amang bagbaga kada kayo. Kitag subli kayo manan iti sigod a bisyo yaw. Anya laki din. Ada ka maggaya man lakay. Kasangsangpit ko laang bakit? Kat, kumusta mo't ni tatang ijay? Nagsuker nga raw, bakit? Nakita ti ado abuti ti arak iti balay. Sa bali pa'y manan ti arak iti inuman. Ay, ang nangalaan na nga iti kwarta gastusan na. Ay, dahita ti jak amo bakit? Di namot nga raw ibaga. Una yan ni tatang. Di na panunutin si salunat kin masakbayan na. Jak amo na niya ti adday ti kapanunutan ni tatang. Jak amo na niya ti adday ti panunot ni tatang. Saan na mabagbagaan? Bakit? Cecil, ading ko. Cecil! Umayak ba? Anong Amancio? Nan ano ka? Anya ta nakasako, abi nagkat mo? Ay, mabalin ti makipakan. Na, apay, awanan ti bagas mo. Naibos nga rutan. At datiin na po'y, isuna laeng nateng ti sida. Kawan na ba? Ay, anya kalakit din manong. Si kalangarudan ti makipangan, agpili ka pailaang iti sidaam. Mala, mangidasar ka makaroon iti kanak. Mabisina launay ka. Sa dino ti papanamaya, badom samat ta nakasako abi nagkatmaw. Mapanak iti ayan ti anak ko kabagas. Pinapanaw na kami nun ti nangilakwak iti dagaking balaybe. Anyat ko nam, inlakom ti dagaken balay apag nanaedam. Huwag, kabagas. Ay nagloko kan. Isumat lagayam nga ado ti kwartam. Naibos nga roon ti bayad na kabagas. Ay, talaga di ka agpampanunot, manong. Asino tinangibagaken ka nga ilakom tinakaysaadan ti kalapaw mao. Napuuna yan ti kasta. Anya tayo sa ako yo tatang. Dagisay kaus ko, anak ko. Sa dino ti papanan nyo aya? Ay, kwa?
Ay, mabaling ka dito, makipag na dito yung balayo, anak ko. Apay ti kalapaw yung ay. Awanan, sabalin ti making kukoy ti kalabaw. Agraman daga, anak ka isaadan na. Anya? Ay, hindi kay maawatan tatang. Inlako ko, anak ko. Ha? Anya laki din tatang. Apay nga inla ko yung ti kakaiso na adagayong ay. Di yung pa'y mo't impakpakamo ka na kami. Ayan tinaglakwan yung ay. Awanan di tayo subyan tinapalabas, anak ko. Sambod lang na may suble. Wen angam san mo't anasaya ati kasta nga inaramid yo. Ayan nga ti bayad na. Kaya naibos nga rutan. No kasta, bisyaw tinangigastusan nyo, itinaglakwan nyo. Nailaw anak lang, anak ko. Anyangay. Ay, mabaling ko tiyag na dito yung balayaw. Ay, kasarita ko muna ti asawak tatang. Saan ang mabalin na siya klaang tagdesisyon? Anya tar aramidin ni tatang dito'y balay. Kun anya din nakasako a binagkat na. Bado na dagi jay bakit? Anya? Inla ko na mong aminan ti balay kun dagana. Kaano pa'y? Hindi na palabas sa tawon pa'y siguro ah. Iso akayat na ti agnag dito'y balay. Tawanan kwarta na. Ay, naglukon ni tatang. Kahit, anya ngay bakit? Okay lang ka di king kang agnag ni tatang dito'y balay? Ay, katwanan Awan mo't sa bali apapanan na. Tagmay-may sakamot nga anak da iti day dinanang. Ni, anya tar aramidin nyo dito kusina, tatang. Ha? Ganda yung mga angot ko. Ha? Ay, tay inlutok a pangaldawan tayo, tatang. Sinigang nga babal. Gusto ka na. Wen, numabisin kayo, mangala kayo laang iti plato yu, tamangan kayo. Huwag man nga raw. Mabasi ng launay. Addain na po'y iti lamisaan. Ang yaman ng launay. Sige, panawan kayo pa'y. Saan pa'y ngamin anal Pastor Aramidak ijerwar? Da kayo matanti makaamu amangan. Itlog man, Mari Carla. An-anwam ti itlog, mare? Isulaangan ati si daon mi kadagiti ubing, Mari. Kat ti karni aginatang mo nga itay. Ay, hawanan, Mari. Kinuntrata damutin. Kinontrata. Diyak maawatan ti kahit mo asawon, mare. Inibus ti rawat akatubangak, Mari. Anya? Nabaulan na nga inibus ti may sa kilo a karnit baboy? Un, Mari. Awan matanti karni amakitak. Sabaw laangan tinagbati iti kasirola. Ay, oo na yan. Rawat mat gayam ti katugangan, mare. Un nga rod, Mari. Sa anak mat nga imot iti panagkunak. Ngam nalabos mat ti kasdi nga inaramid na. Sige, Mari, mangtad ka man di iti itlog dita. Isupay laang ati anusan mi asidaang. Anya ngay nga rod. Anya laki ding. Kumusta matang tibiyag mo dito'y manong amansyo? Ay, mayat sa kabagay. Lumukluk magkabayan. Wala. Kasar talaga nun naimas sa kanayon ti sila. Naimas magpiman, ti luto, ti manugang ko. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Ay wan gayam, adati inyag ko anateng kan prutas. Kwarta ngay. Awan itid mo. Naa, ad-anwam ti kwarta, kat saan kamat nga gasgastos dito'y. Usto nga minan ti bisyo, kabagis. Day ta bisyo, tinakay sagmakam. Isong agnakam ka kumamatan. Kano adda mabalin mo apagtrabahuan dita. Agtrabaho ka, tapno matulungan ti pamilya ti putot mo. Mangantayon, Risa, bakit? Ay, pam nagitiubing dita. Wala kay, mabit lang. Ay, sus. Anya laki din. Awan mo tinti adobo asi dami ko ma. Tatang! Tatang! Apa ka na? Umay kayo mampay dito eh. Oh, anya na yan. Anya tiba kam edaw. Ayan nga ti adobo asi data yaw. Nay,
Unaklaki din nun nangang kayaw. Apay, sindayo amin. Samo ka ka nangang kayaw. Anya laki din ni tatang. Ha? Tunggal da kayo ti umuno amangan. Maibusan mo tin ti kabalayaw. Sorry Diyan mo nga minambo saan kayo panangat. Mabisina ko na yung ngamin. Iso basta nanganak na ta. Diyan na nakita kasi da. Una yun ni tatang. Agasim nga da dyan. Nabailan na nga inibos ti adubong. Bakit? Kano idi pa'y akas na ti aramid ni tatang lakay. Talaga arawit. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta. Ay, yakam mo. Diyak mabilang no namin ano nga inaramid na ti kasta. No daduma, uray ilimeng ko, mabirukan na latamit. Sa anak nga imot, ngam sobra mo ngaminan ti kasjay. Di na amo nga ibatyan ti kabalay na. Dahita ti jakkayat kin tatang kahit. Kasaritam ipalawag mo anasaya at kankwana. No daduma, mabainak mo't ngaminan amang ibaga kankwana. Ta amangan no panunutin na nga imuta. Kitain nyo man yung si datayo, tatang. Ah, Amangan ko nak, no kontratahan nyo man yun. Saan kami payanangan? apay akas tamot yung tibagbagam sa kaedo. Kasla sandak mo nga aman o kastalag. O no, nasakit sinakam mo. Talibre ti panagnaid kan makan ko dito balayo. Sana kasta tatang. Tikayat ko laang, ibat yan na kami mo iti sidaan mi Kanayo mo kaming una kayo amangan. Kun ibusin nyo mo ti masida. Saan ako namangan? Kukayo tayo lutayo. Anya? Nakaimot kayo launay. Nay, sa dino ti papanan nyo tatang. Insa ko yung mutin, nagitigamit yun. Pumanaw ako nito na ito ang lugar. Anya laki din ayan ni tatang. Saan ka mga rabrabak? Talaga pumanaw ako. Saan ko ngay pilit ti bagik dito? Sa dino nga rin ti papanan nyo nga Makamuditan. Ay, di kaya aramid man tatang. Awan ti imbagami, apumanaw kayo. Awan ngam nasakit mo ti kasda parang sasaw kanya. Pinalagipan kayo laeng, tapno intun sumaruno. Kit amuyo ter aramidin nyo, tatang. Wow! Oran dapat si bagbagam dito. Pumanaw aklat ta. Pero yun! Anya? Limabas ti katugangam itay mare. Adamot imot na anak kasako. Sa dino nga iti papanan na. Pimanaw, tagimura mare. Anya kumati makagapo agim mura. Kinasarita lang nila kay ko may papaniti si dami. Isumat ng tigimuraan na. Anya nga iti ko na nila kay mo. Di yukot ay aywan ti lakay. Saan pa'y lang tapno maamiris na tibidot na mare. Nubaybayan mi ngamin, amangan no di na baliwan ti kasdi nga aramid na. Kasano mga ngamin, idi adda kwarta na, tilanap na panan na. Inla ko na tidagakan kalapaw na. Saan nga amo ni Edo dayta? Sa ita, isopay lang ti kasta. Sa bagay matkit di Narigat mat lang ti agul ulimak no daduma. Pag naunak pa man, ito'y balayo, kabagis. Apay nga adda ka manan. Kunak man numayat ti biyag mo ijay ako nam. Kita limok magkapayan. Makapaupay na mga menu na droma. Anya tinakaupayam aya? Nakaimimot naman. Anya? Dahil tatipod na. Ora ni Edo ng anak ko. Naakaran mo tanit kinaimo. Awan mo ti prito abangos nga ingkabil ko dito'y lamisaan itay. Oh no! Ay, kabagais! Umay ka mampay! Apay ka di aya. Awanan ti adwa sa ludsod! Basta umay ka! Oh, turbo ka lang unay mo diti pan naturog kabagis. Apay ka di aya. Asino tinangibagakan ka nga ibusam ti prito abangos? 5 apiraso dayjay! Saggay sa tayo kuma! Ay,
Ka. Sinda ko na. Sayang kami do mabanglas. Na, di na kang pinanunot mait. Anya ngayon ti si daan mi ita. Tiamok kami nalpas kayo na nga. Anya lakit din ti kastamanong. Rawot ka mat gayam. Amangan mat no dayta kinarawot mo ti makagapaw. No apay ako nam nga imutan da ka ti manugang ken anak mo. Wah! Awan nagdumanyo si Dadya Risa. Ay, saan mo't ngamin amabalen nga ibusam. Nagalas ti kasta. No sika ti umuna amangan, ibat chamot at ikabalay mo. Kano adda ti mabalin amay tulong mo kadakwada. Aramidam, tapno maragsakan damat ken ka. Nasayaat mo tinagawit kayo tatang. Sa dino tinagkapan niyo. Iti ayan ng Team Cecil. Kahit anya nga ti plano yo ita. Agsubli akong dito balayo. Saan ang nasakit tinakam yo kada kami nga agasawa, tatang? Sa anet. Anya ko matipagsakitan tinakam ko. Kat bidot kumot dayjay. Sigurado kayo tatang. Wala. Nagpilas kayo nga ro din tatang. Tamangan kayo. Nalpas kami nanangan itay. Mala, mangan kayo. Una yan, no kaano mat nga ado ti malabaan. Nadadaal pa'y lang mat ti washing machine. Ay, Ada ka di pare ko, Teresa. nadadaal sa mat ti washing machine tatang. Di mat agtayagan. Kita akban. Abangan nung matarimaan ko pa. Ha? Amuyo ti mang tarimaan tatang. Ipadas ko. Siyak mo lang. Di mang tartarimaan ka na iti appliances ba? Hindi si bibiyag pa na dilanang yaw. At dati tools ni Edo ijay salas tatang. Ang mga nukasapulan niyo. Uy, iruwan mo na ko. Good job kayo ita, tatang. Ha? Tinarimaan nyo kanumot ti washing machine kung ni bakit ka. Wan, pinagpraktisa kita. Da kayo kanupay tinagluto iti pangrabyan tayo. Ay, wala. Napluan damot ti serbek, iti na ito abalay. Mabisin kayo ka day. Mangidasara ko niti kanin tayo. Nakaidasaran ti manugang yo, tatang. Ay, ang gigitan tayo ko rin na mga ang mga numailawan man na tao, may busko ti sida. Ang lalaki, dahil. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, una yan ay ti kastoy. Awan manan bagas. Ha? Kasano ngamin asan na maibos adagos ti bagas? No, nagrawat kanto mga ngamin. Anya? Katuan mat. Awan lang aro dan trabaho mo ita. Nagrawat ka pa ilang nga mangan. Salbag ka. Nalabas ka mo agsasao, si Kamayta. Italaan mo't nga trabaho. Isumat. No, awan trabaho. Kontrolom ti kanam. No, adan to trabaho. Di oreman no, minuto ti panangan mo. Anya lakit din. Jak amuking ka. Sa dinong nga ti pagutangan tayo iti may saang. Ay, naimbag kumamot na sira ti mapan umutang ng sanmat. Salbag kide. O mare, nagdakal mo tinda iko bag nga imot mo. Apay dahit ta. Imaya kumare, umutang ako maitila ako mabagas. Ha? Ala, pangasim mo na. Awan nga min isaang minton bigat. Maudi asaang tinagyan ti pagbagasan may. Ay, si kakit di mat.
Rumabiin nga isang but mo pala ang tumutang. Anya laki din, Mare. Alam mo tin ako, Mare. Maasi ka kumamot ka na kami, ah. Nagbait maibus ti bagas mi, na nagrawot to mga mga nilakay ko. Anya? Tay rason mo pala ang nilakay mo. Di ka pala ibaga asikat tinagrawat. Makita man tabagim? Si kakit dimot ko, Mare. Alam mo tin, ah. Pautangan na ko 5 kilo laang. Tay golden Buddha, ah. Na? Tadya nangina pa abagas ti kayat mo. Katuan, adi. Tada sirbina nga umutang. Wah! Alangan kit dimot nga umutang ak lang arodan kat NFA pa ilaan. Anya laki din, kumare. Naimbag man, tanakautang ka kinibakla ba kay? Agyaman ka, ta pinautangan na. Tano saan? Awan isa ang inton bigat. Nagrawat kan itong mga minamangan. Anya? Ugal yan man na may sala nga baso ngayon na pwede ka nang tunggal mangan ka. Kita man ita buksit mo. Ah, bakit? Kaslakan abutete. Nagadukot nga ibagbaga. Di ka latang agulimak. Ay tarupam, nagrawat kan tumod. Ala, di ka matanagan. Tamang rugi ak man nga agtrabaho inton bigat. Inawis nak ni paring Roldan nga agtrabaho ije balay da Uncle Pete. Ay kat, nasayaat no kasta. Tapno adamotan sirbim amang mangan iti nga gapsoon. Asan amalaglag to ti kabalyo. Na, Agasan man nga may tilabay mo. Urala saan malagto ti kalding kung kabalyo. Anya lakit di. anya? Agpalingki ka kadiinton bigat, kumare. Ha? No agpalingki ka, aggidan ta kumaamapan, tapnuman adda kadwak. Saan pa nga ita, kumare? Inton sumarunon tulaangan. Ha? Awan pa nga min kwarta mi ita. Karugrugi pa lang nilakay ko iti trabaho na. Kasta ka di maray. Napanak to pa imutang iti lako ni bakla abagas iri kalman. Naimbaglaki din at pinautangan na. Nasayaat no kasta. Wan nga rod, kumare. Nasingpat matkit din ni bakla. Saan anarigat apagutangan? Ayun kumare, pudno day tanga imbagam, tauray syakit umut-utang akmat kenkwana. Ala nga rod, kumare. Ano sampay lang ti mapanagpalengke asi kalaang. Si kamat gayam ti umay sumabat may ta. Papadamgay ka rumabiin. Mapanak man umutang iti tuyo di taan ni bakla, nana. Anya, tuyaw ti mapad mo utangan. Wan, nana. Ay, awan nga min si daan mi. Iswa, mapanak pa lang umutang, ah. Anya laki din may ta. Di ka la kainsapsapaan na pan itay pa'y nalawag. Inuray mo pa yasimip gay. Inanamot. Kat inuray ko adi nga awanan ti gumatgatang, wa. Anya, Nakababain mo't ngamin. No ado ti gumatgatang sakit, irandanak mo ti mapan umutang. Di ka nakababain. ay awan ti nakababain iti dayta. Bayadam may. Ken may saan mo matatakawan? Ha? Saan na nakababain ti umutang? Ti nakababain, ket ti panagtakaw. Akas iti aramidan dagiti opisyalis ita nabutusan. Anya laki dain. What? Uutang ka na naman, kumare. Wan kumare, pangasim kumamot na Tuyo laang mo ti utangak. Awan nga min si daan mi, kat ni, saan kami pa anangan? Ay, unay kan, kumare. Saan mo pa nabayadan ti inutang mo dito ang bagas? Ngamita, umututang ka manan. Alamot dun, di ka di mandanagan tagbayad akmat. Basta dalang mayawat nila kay ko kanya kasweldo na. Alaman langan. Mano ato yo? Uray dualatan asupot. Oh, ato ito yo. Dua supot. Kan na yun ang mutan ay tili mga itlog. Kunak man lutuyo lang. Si kakit di mat kumare. Kan 1/2 a kilo ang mantika. Day talaang, ilistampay laang. Alam mo tistur ko. Nyamot tan. Kunak lutuyo lang. Nyam. Na may sanak man na, tikas na ngaramid mo. Anya lakit din kumare. Di ka di mandanagan tagbayad ak tumag. Kunak tumag. Sa dino ba nga tinapan mo imutangan mayta? Sa dino pa'y kuma. Idiyan ni bakla. Isulang mo tiyag papautang kanyak. Ha?
No, iji nga mintersena ni bakit redenta. Awan, saan nakapautangan day jay? Kasano nga min ang pautangan na ka? Kat adan sapay mo ti utang mo asaan mo anabayadan ken kwa na. Ay, ada nga rod lakay. Kat baso mo Ada inted ko iti pagbayad mo. Ngamnapan mo lang intong 8 ijayan dagiti ko kumarim. Salbag ka. Anya? Anya nga ita. San ka lang arod ang makasidag kadakwadan o masapol mo? Unam tumot ngamin day tak kinamanugal mo. Anya laki din. O, anya ngay kumare, agpalingki akmanin inton bigat. Amangan no kayat mo ti makigiddan kanya. Ha? Siguro, adamatan kwartam. Ay, awan pa nga rod kumari. Sabado mo't kit dita. Barang man adamot mayawat nila kay ko kanyak inton malamari. Aywan nga agpaiso. No adama itad na kanyak, makigiddanak ngagpalengke kang kainton bigat. O sige kumare, umawag ka lang. Wano agchat ka iti messenger no kasano. Tsaka kitimat kumari. Amumot nga awan cellphone ko. Inlakok nga rod kaputawan igatang may tikanan me. Aywan gayam anya. Ala, no makigiddan ka, umay kalatan ang masapa ijay balay. Oh, agto'y ti 3,000 bakit? Ay na, kamaudyanan na. Makitak mo't laang ti palengke inton bigat. Anya. Manumotan alawas asa anak-anak kapan, gaputawan kwarta. Inyalakit din ay ti kastoy a kinakurapay. Nagadu ka ta sasawa manen. Agpalingki ka inton bigat. Ngamsakbay mapan ka. In ka pa'y bayadan ko muna ti utang mo di tersena ni bakla. Ay wanla kay, dumagasak inton bigat. Inak bayadan ko naktumat. Nakababain mo ten kinkwa na tan eh. Manumot tinalawas ang nakalista ti utang mo jay. Wanla kay, inyalakit din. Talaga ang nagadumot ti pinalingkim kumare. Aywan kumari, impalengkik ti 2,000. At dapay mo't nabati asa nga ribo, itintir nila kay ko, idirabi eh. Nasaya at ano kasta, tapno at damot allowance mo. Di mo kunaan, amapan ka manan agtong et. Ay, amo kunday tanga ugalim si kamay ta. Pagbayad ko kinibakla iti utang ko. Nagbayad nga minan ti utang ko kankwana. Nakababain mo't Nasaya at no kasta mare, tapno inton maawanan ka, kat makautang kantumanin kankwana. Un nga rod mari. Ala, bagkatan tandag iti pinalengket ha. Agawit na matun. Siguradong agur-urayan nila kay ko, iti impagatang na ako kod ti baboy. Rabin, ngumapeng itakalaan. Lakay. Nagapumaya. Rabin, ngumawan pa'y naluto ka rin nagitubing. Anya kalakit din ayam ita. Kwa. Agpuno ka man. Napan ka man ang nakitong itan niya. Kwa, lakay. Salbag yun diti kasta ugalim. Kasta tila nga managawit, tanaabak ka. Awan manin nabati, itinted ko akwartakin ka. Anya lakit din, maita. Mabambanugak ang naggapo di site. Sumangputak, awan pa'y naluto amakan. Tagayam, napan ka lang nakisugal. Ala, gusto mo tinalakay. Inakon agluto. Hindi ko nagluto. Alain kan, paspasam tanay. Nabisina ko, kasta mo tubing. Di kang tumak ngamin makatal na dito'y balay no kasta nga dalabasit at kwarta, gemog. Salbag ka. Oh, mare, bigbigat pa'y langam kasta tilangam. Ay, makapasan na ay kumari. Siguro, naabak ka manan ititong iti kalmanan niya. Wan nga rod kumari. Kunaklaki din magswerte ak ng awamot. Anya? Naabak ti sa nga ribok iti kalman. Parikot ko nga rod itanong sa dino ti pangalaki iti gatang ko iti abastumi. Naibos ngamin manan ti bagas mi kumari. Anya? Ay kat mapan ka umutang ijay ayan ni bakla Mapainak nga rod kumari. Tadyak pa'y nabayadan ti utang ko kunkwana. Kunak man no binayadam idi na minsan, anak ko nang nga addainted nila kay mo apagbayad mo. Saan mari? Kinapudno na. Naisugal ko ti kwarta nga inted na. Ay, parikot ko talaga.
Ay, jak amukan ka, Mayta. Nasaya at may ka nagparang dito tersinak si Kamayta. Mare, Pangasim kumamit na tagbayad ka nito utang mo. Manumot na lawas ti listam dito, nagatidog. ha? Ang mga no da plano mong agbayad, ha? Pasensya ka kumapala ang mare. Gamaon pa lang pagbayad ko itakin ka. Pasensya, pasensya! Kasla ka kakasit at kayat mo, umutang ka manen. Agsaw ka? Anya? Anya nga, nagtamnay. Sige, agsaw ka pa eh. Imayak, ta sa anak nagbayad ko mare. Umayak ko mamanan umutang. Kunaktopay, lapsutan ka na basing nga nalumad. Hoy, mangmangag mo ka dito ibagbagam, ha? Anya lagi din? Saan ka pa yan nakabaybaya dito utang mo? Ngamita, umutang ka manen. Hayawan, saan ka pa utangan? Pasensya ka na? Agbayad ka pa nga muna ito utang mo. Mare, Mare nga! Manulang ti ganansya iti panaglako. Nga malugi mo ti tao king ka, gapo iti pamahiam nga umutang. Umabot mo tin iti manualawas. Winubulan ti kaskasta magbayad. Ayawan ti utang. Nagbasit ka, nagrawit ka nga umutang. May rupropahan ka na. ayawan day dya bakla. Iti ka ano man, saan nga umasinso iti panagbiag na ay bagbagakon. Nay, apayakas tamat ti ibagbaga, may papan ka ni bakla. Awan day jay. Bakla nagalas ti ugali na, nagngisit pa'y. Kunam na sino abaknang, ngam saan mat abaknang. Anya, Gapo lang nga tata, daistor na. Kas day mo ti nagsasao ti nagngisit abakla. Ay, una yan. apayakas ti ibagbagam. Ada ka di saan yawa nagkinawatan. Napanak hindi teresena na itay nana. Umut-utang akong nagadumot ang tibagbagana ang kakadakas. Kunam matla no saan abayadan. Una yan. Amagan mait, no saan ka pa nga nagbayad iti utang mo? Iso asaan nakaakayat na pautangan? Ay, oray pay. Saan ka nakabayad ti utang ko nana? Saan kumakas di ti panagsasaw na mata? Kunam lan asino abak nang kunakmanan. Nadaan lang iti basit ang negosyo. Limas tugmatan ti nagngisit abakla. Ay, nagngatumatan ti tayab na. Anya lakit din. Itaman pa'y anak ko nam alimmastugan ni bakla, kumare. Oho, gapula ang tanadaan iti basit ang negosyo. Kunang matlano asino abak nangan ti nagngisit abakla. Anya, gati sumat, nagngisit. Saan pa yun ang mapakitongtongan ti awanan bain? Kunang matlano saan abayadan? Ay, nasik talaga, kumare. Saan nakasta? Amumutan ti ugali ni bakla. No agbayad ka iti utang mo, agpautang mo laang. Ngam no nagbayag ka nga agbayad, sakit nagadupay laang nga ibagbagam, agungot at talagamot Kan uray asinumot kat makaungot iti kasta nga aramid mo. Anya? Ita, naminsan laang asaan nakaapi na utangan, nagadun nga ibagbagam. Ngam idag kasapulan ka, saan mat akasta ti panagsasaom kan kwa na. Anya laki, din kumare. Apay nga nita, wasay nga imot mo kumare. Anya, dagiti mangmangag ko, anapan mo imbagbaga, kadagiti karopa, nagalas ti ugalik. Naimutak? Sana nga agpautang, kan limastuga kon, manipod na adaanak iti store? Mare, Sumongbat ka iti baribar! Tawas sa day tangiwat mo, salbag ka. kunkunak lang dahil mare, si kakit timot. Saan ka mo tin amaangaw? Ni, kayat mo asawan, angaw mo lang dayay? Nungay wasa subsob mo, sak ibaga nga angaw kumat. Anya? No may kaumutang, ha? Nakasingsing pat, kang kasla ka kakaasi. Ngam no masingir ka, aga kanat asaan na nasayata sa rita, nagiti rumrumor itingiwat mo. Kwa, pasensya ka kuman kumare. Pasensya. Saan na maulit pa'y? Di ka madanagan, tagbayad akto iti utang ko. Agkakwarta ak lang, promise. Kano ngay?
Malamat na. Idiso mo na taimot maawasay. Nakabutbutong kamatan ko, Mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Naimbag abigat mo, Mare Odette. Kastamat ken ka, Mari Lydia. Anya ti umay mo gatangan, Mare. Sa anak gumatang, Mare. Umay ko lang kumaibati lang ti bayad ti parcel ko. Agasam manday ta, Mare. Di ka mo't maibusan iti parcel. Pangkusina ti inorder ko, Mare. Awan nga min oras ko amapan iti sentro. Sakit ada trabaho kita, Mare. Nimot nanang, busy iti garden na. Awan ti mang receive. Kan may mayat matlaang no dito istor mo ti pangibatsak. Iti kasta, kat sana mabanog ti delivery rider amapan iti balay me. Ay, uwan, Mare. Okay lang. Mano ti parcel mo, Mare? Dahito ti listaan, Mare. Nakalista amin dita. May sa rider ti umay mangi deliver. Uray saan mo nga alaan ti barya, Mare. Ibagam keep the change. Tip para iti umay ag-deliver. Ay, okay, Mare. Bali, talo a parcel ti receive ko. Wan ko, Mare. Dahito'y mat para kan ka. Tapno adamot at igunggunam amang receive iti parcel ko. Ay, okay, Mare. Agyaman aklaunay. Isupay mo't dayta, ah. Hello, sir. Hello, madam. Ada ti talwa parcel mo. Pangideliver ka di. Ada dito'y balayaw, nga mawam mo tao. Ay, wan nga agpaiso. Nalipatak mo nga, nag-text kada kayo, sir. Ay, pasensya kayon. Awan tao di tabalay ita. Iti ayan ti kumarik laangan ti pangideliveran nyo. Ada ka di timbati yung pagbayad yo ijay, ma'am. Wan, ada kwarta nga imbatik iti kumarik. Sa ludsudam to, iti store na. Okay nga rod, ma'am. Agyaman na klaunay, tas sinungbatan nyo ti awag ko. Awan anyaman na, sir. Pasensya kayon jak na sungbatan ti imo na nga awag yo tamadama ti trabaho. Naimbangal daw yo, madam. Ah, dayta ka din di parcel ni Mari Lydia? Uwan, madam. Ay, nakita ka itay ngam nagdirdiritso kamat ngamin. Diyan kami amo dito istoryo gayam man tinang ibatyan ni Ma'am Lydia ti bayad na, ma'am. Wen, kanayon ngamin nga awan tao di tabalay da. Busy da. Iso asyak mo ti pangitaltal kan na iti bayad ti parcel na. Ay, mano ngamin dayta? 1,257, ma'am. At iti bayad. Awan ka di ti lower bill yo, ma'am. First deliver ko pa lang amin dito eh. Awan pa ti barya. Sige, mang tedak iti 1,3. Bali, adda suklik a 43 pesos. Ay, agyaman na klaunay, ma'am. Ay, pasensya kayo na. First drop ko ngamin dito eh. Ay, okay lang. Adamot siguro 43 pesos mo dita. Ay, ada, ma'am. Mabitlaan, terwar ko. Ops, ano di nakita ko, det bakit? Na, apay akasta ka man ng Ignacio. Anyat parikot mo. Anya di nakita ngay may da in-deliver. Anya kalakit din ayalakay. Saan ko ako ko jay anya? No saan mo ako kwa? Kita ak man nga ron. Na, di ka mamati kanyak? Kita ak atap no makasigurado ak. Amangan ko nak no ul budan nak manan. Amangan no jak mapupuutan kat maibus ti puunan ti store. Aday tao, mingmingam man anasaya at nunagan ko dayta. Nagan mat ni Mari Lydia tinakasurat. Wan, taparcel ni Mari Lydia talaga dayta. Imparisib na laang kanyak, tabisi da. Awan tao jabalay dayta. Kunaklakit din no parcel mo manan. Saan ah? Mapan ko pa'y alaan ti parcel ko iti ayan ni Mari Odette, nanang. Di udit mo pi, mana ka na yun ti pagibat-batsyam iti bayad mo iti parcel mo.
Amagan dumataktak mo piman jay tao, anak ko. Nanang mat, saan ko mat aliblibre ang di serbisyo na? Anya nga raud. Ikak mat iti kwarta na nanang. Ay nasayat nga rod ano kasta. Tapno awan may bagbagana kang ka. Wan nanang, amok daytan. Mala, mapanbungar mo dan alaan, tapno di ka marabian. Ang mga no agtudo pa ikit di inton madamdama. Na kayo mampay lang tagbantay dito istor, tata. Sa dino ti papanamaya, Odette anak. Mapan ko itulod ti order ni Mari Sasa ijabalay na, tanag-text itay. Saan ka no ama kaumay? Agawit ka dagos Amangan kunak no, mabayagan ka manen ijay. Anya lakit din ni tatang. Wen, agawid ak to adagos. Ay wen gayam, no umay ni Mari Lydia, itadyulatan ti parcel na. Ayan ti parcel na. To'y taluan na kasupot, tatang. Kukuha na amin daytoy. Okay nga raw. Awan ti sukli na. Awan, tatang. Ti parcel na laeng, ti itadyo no umay na alaan. Da kayo madgayam ti agbadbantay ti istor ni Mari Odette, Tata Doming. Siyak nga raw. At in-deliver na itayan na Sasa. Kapampanaw na laeng itay. Kasta ka di, Tata? Ti parcel mo ka day, ti gagaram. Wan ko ma, Tata. No adda imbili ni Mari Odette kada kayo Ay way, anda talo a parcel mo dita oy. Husto ka day, talo laeng. Wan, Tata, talulaan nga talaga ti parcel ko. Oh, awatem na kaong. Agyaman ak launay, Tata. Kawanan yaman na. Awan mo ti parcel dito tatang. Imay ka din ni Mari Lydia itay awanak. Way, imay na inala itay. Anya nga itimbaga na kada kayo, tatang. Awan matkit day, nagyaman laeng. Okay nga rod. At least, naksayanan ti pampanunutek. Awan ka day, taramida. Mapanak ko mapay, di kusina. Kasangsangpit ko lang, tatang. Apay aya, amapan kayo iji kusina. Sikapay lang tagbantay ti istor, tagtimplak lang iti kape. Di man unay takapi, tatang. Wen, basit lang anak ko. Agatas kayo laangan. Narigat no kumaro man ti an na yan yo. Da kayo matlaang ti kaasing. Sino dyan kinasarita yung di cellphone nyo, Nana? Di antim asusana, anak ko. Apay ka, no? Agbakasyon da angkel mo, Lucas. No kasta? Agawid da di ti Pilipinas? Wan, inton do may alawas ka, no ti isa sangpet da. Anya nga ro ti plano yun, Nanang? No awan ko matyaramidam, agpasyarta ko may dya lugar da. Mailiwak betan kadagiti kakabsat ko, anak ko. Kasaditak nga muna ti boss ko, Nanang. No umanugot, di mayat. Mabalin nga agpasyar tayo. Manungal daw ko, Mananang. Uray, dual daw laang, anak ko. Mabalinan day jay. Tinapatag, kat makitak manan, dagiti kakabsat ko. Uray adda video call ka sa balilat tamit at personal. Okay. Ipadas ko akasarita ti boss ko, Nanang. Katsapay la ko mga rod to umanugot. Awan ni kumari mo din. Nagpurkis itila ko na. Anya nga oras nga tanga agawid, Tata. Naitalang tiyak masigurado. Ada ka di ibagam ken ko na? Ibatik ko mamanan ti bayad ti parcel ko. Agawid kami ngamin iti lugar ni uncle ko kat awan ti mabati iti balay. No basta ibatik ngamin iti gate me, amangan mo to andamang takaw. Ibatim latan kanyak. Syakton timangtad ka ni bakat ko. Okay lang ka di? Wen, okay lang. Saan mo ta narigat na ita trabaho?
Itad ko laang mo. Ay na, agyaman naklaunay. Dahito iti bayad ko, oh. Kas iti sigod. Pakibagayo kan Mari Odette, asaanan nga alaan ti barya. Itad na laangan iti rider. Dahito yung mati para kan kuana. Tapno adamat gungguna na amang receive iti parcel ko. Okay. Ibagak to ken kuana inton sumangpay. Ulitam tumutla nga i-chat Taamang ano da malipatak nga ibaga. Idulin mo na iti bakit. Na? Anya day ta, Ignacio? Bayad ti parcel ni Kumarim Lydia. Si kakanumanan ti mangi-receive. Day talaang tinted na? Uy, di mo kano alahan ti suklay. Itad mo langan iti rider. Na? Awan timbati na agungguna? Iso dahito saan na naka-envelope. Para ken kakano. Kunaklakit din no nalipatan na mutten. Anya kalakit din bakit. Kumarim mo't di tao. Apay masapol nga ikan nakapailang iti gunggunam. Ay kat syempre Saan mo ta mabalin na libre na ti serbisyo? Anya kalakit din Ignacio. Di mo ammo ti kunada nga extra income mo. Ngayon bagngal daw yung ma'am. Parcel ni Ma'am Lydia. Mano amin? 963 ma'am. Bayad. Ada pa'y suklik dita Uwan ma'am. Ikan naklangan iti 3. Taykan kayo iti 40 pesos. Anya lakit din. Pasensya kayo ma'am Agyaman ma'am. Ikan kayo mo iti 40 pesos. Agawa tani, ada pa'y gumatang. Parcel ka din ni Lydia na dyan? Wen lakay. Apay nga nalam pa lang ti sukli ngay. Ha? Nakita nga nalam ti sukli bakit? Imbagak mutkan ka nga itad mo iti delivery rider ti sukli. Tip na kano kung nati kumarim. Ay, kuwa nga min lakay. Anya kalakit din bakit? Para 37 pesos lang, kupitan pa Na, di mo ammo ti kunada nga extra income si ka, Ignacio. Sana para kan kaday ta akwarta ngam alam kit din. Agawam matpi man di delivery rider iti kastangar aramidam bakag. Hello, sir. Yes ma'am. Na-deliver ka din ti parcel ko? Uwan ma'am. Nasayaat mat nga rod nung kasta. Intad ka di ti kumarik ti tipyo? Tip? Awan mo't indad na ma'am. Ne, kasano nga awan? Kat imbagak mat nga oray saan nan nga alaan ti barya. Iso ti tip mo kuma. Tunggal aday pa deliver yung parcel iti store ti kumariyaw ma'am. Kanayon ko nga ito ti bariya king kuana ma'am. Anya? Ay, unay na di amari udet. Tunggal mangibati ak ijay, kat ada ka na yung titipyo. Awan mo't tititid na ma'am. Ay, una yan. Mala, isend mo ti Gcash number mo kanyak tamang isendak, sir. Pasensya kayo na. Jak mo akas tagayan ti aramidin ti kumari. Apayad, Lydia, anak ko. Anyat inaramid ni Odette aya. Ag-agawan na, dagiti delivery rider, nanang? Ag-agawan na. Wan nanang, di na ito ditip para ko makadagiti mangidil-deliver iti parcel ko. Ibulbul sana mo't gayam. Anya? Talaga asan ang mapagtalkan dahi ako mari. Kasano nga rudan day ta? Kasaritak to agawid tayo nanang. Saan anasaya at tikas di nga aramid na. Uray na minsan, awan pa'y gayam tinaitad at tip ta nagdiretsyo mo't gayam iti bulsa na. Adto iti parcel mo, Mari Lydia. Agyaman aklaunay. Awan anyaman na, Mare. Aywan gayam. Intad mo ka dititip para iti rider nga may nangi-deliver, Mare? Ay, uwan, Mare. Apay ka di, Mare. Ay, di ka man agul-ulbod, Mare. Ay, anya kalakit din aya, Mare. Sa anak mo't nga agul-ulbod kahit. Ay, nakasaritak ti delivery rider. Anang i-deliver iti order ko. Kat naku nana, al-alaam ka no, mati sukli. Ha?
Saan anasaya at ti kasta mare? Agawam mo, ti padam a tao. Ay, adamot inted ko, Mare. Mare, di ka kadi agulbod. Tadjay delivery rider a mismo ti nakasaritak. Isu tinang ibaga nga awan mo tititid mo atip. Saan anasaya ti kastang aramid mo, Mare? Alaam ti saan mag-aparakan ka? Mare, Maudi day to yan nga iparesib ko kan ka, Mare. Adala nga raw dan tititid ko agunggunam. Kasta pa'y ti aramid mas. Anya lakit din. Anya kalakit din anak ko. Para kwarta laang. isupay kumamot dayjay atatang. Sayang, awanan ti extra income ko. Ikan nakalangarudan ti kumari mitigong ko nam. Tagikurangang pailaang. Nailaw anak lang, tatang. Anya nga ita. Nakarkaraw nga awan extra income mo. Day tangarod tatang. Isupay kumamot jayt itad ni Mari Lydia agunggunak. Day takot nga main. Agawam ti saan mo taparakan ka. Anya nga ita. Di na kan pagtalkan ti kumarim. Ay, sayang at talaga tatang. Agbalbaliw kan anak ko. Dakas ti kasdyang naramid mo. Wan, amin tayo kat kayat na ti extra income. Gamno sana parakan ka, di mo kumamot ibulsaa. Di mo agawan ti sana parakan ka. Di kagbalin ngagtatakaw, gapo lang iti kwarta. Iti kasta, sana madadaal ti panagtalag ti padam atao ken ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, naimbag pa'y ni Luisa ang katrabahuan mi. Tana i-promote mo tin. Ha? Ay, kasta aya ba kay? Wala kay. Idi na panla alawas ti pan naka-i-promote na. Hay, kaanuak nga tamot aya ang ma-i-promote. Ay, katsaya atan mo't ngamin ati trabaho. Tapno mai-promote ka may. Ano mo tinatawin mo iti kumpanya? Manipod ita. Kanayon ko man nakasarsarita ni Madam Maria. Ha? Sino ang Maria ti bagbagam? Ti manager miya. Nya, Aramidak man mati kasi iti inaramid day ja Luisa. Malakas nga minkat kin ni manager. Iso ang na-promote. Payman ta iso mat ti aramida. saya atin ti trabaho, Junisha. Adan tulad ta. No panawin mo, ay kit panawin mo. No saan pa nga ita, ay kit aguray ka. Wala kay. Saya atak at talaga ti trabaho. Sapay la ko matasakbay ang malpas day ti atawan. Kat maipromotak matan. Anya lakit din. Nay, nagsapa ka matan, Junisha. Ha? Ayun, madam. Nasapa at talaga taag dalusak man. Kin nasaysaya at matlaang ti masapa amang lukat dito'y shop. Nasapsapa, mas ado ti malakwan. Ay, wala. Husto ka iti day tagay bagam. Saan akas kadagiti kakadwa? Naglala daw da asumrak. Kin pulos pa'y asaan mo ida makita nga agdalos dito'y shop. Ha? Pudno ti bagbagak, madam. Nagsasadot da. Nang runa day jay nagalas abakla. Sadot na amin asadot. Anya? Agraman day agurya. Nagsadot. Di ka pa'y makita nga agwalis man la dito aglawlaw ti shop. Kanayon latan nga aday ja unag. Nakabantay iti kaha nga uray awan pa'y mati gumatang. Ala, lepasam nga rodan day tar aramidam, Junisha. Aywan, madam. Kalpasan ti panagdalos ko dito agdalusak pa'y ijay CR. Tapno nadalos man amin nga aglawlaw. Anya lakit din. Mga pala, kabigbigan. Oh, kasla ka mo din nakatukno iti atang kumari. Bigbigat nga agkat katawa ka nga agmay maysa. Ay, una yan. Awan makalapad, kumare.
No kahit ko tiyag katawa, ikatawa ka na takas toy. Ay. Anya? Tadi ka pa ibaga no anyat kat katawaam. Ay, ibagag to akin kenton malam. Ha? Lari ka mga namangag ni kumari magkun ni deket ka ni manager. Ah, kas lamang angot ko no anyat kayat mo asawan. Amo maten, na-promote ni Luisa. Saan ngaglako dito shop, no di kat ijay ng opisina ngagtrabaho. Kaya't naman siguro ti may promote Isa ka salamat ten alinta adagkat ka ni Madam Maria. O, nayan takas la alinta, mare. Kituan mat, kasla alinta kayarigan na. Tidakas na pa'y, deket adagkat. Agdadala pa iti katrabahuan na, tapno lang may promote. Kawanan ba'y na babae? Anya? Ayat na lang may promote. Isong agdadali ti pada na, anya lakit din. Kasla nakaskas na ti kinag-aasi ka, Dionisia. Ni Sir Mat, agang-angaw. Sa anak nga agang-angaw, si kakit di mat. By the way, apresyarag ti kinagagat mo ita. Thank you, sir. Awan mo ti sabali anam na main nyo ang mga ramid kadagito, no saan asyak laang. Anya lakit din. Ha? Nakunak da ito, igaputa amin mat dagiti kakadwak nga aglaklako ijay shop, kat nagsasadot da. Uray maira na nga awan gumatang kat di da pa'y makadalos iti aglawlaw. Anya? Ipagpagak lang tipod no, sir. Uray buyain nyo iti CCTV. Nagsasadot da ko naktumot. Ay, Isa apang naasi yo, sir. No adaman ti panggap yo amang ipromote iti trabahador yo. Pilyen nyo kumaan na imbag ti iprom-promote yo. Kas kumakanya. anya? Kas itinakunak itay, sir. Pudno ti ibagbaga. Saan kay nga agbabawi no siyak ti ipromote yo? Matanda di Dionisia akas tatimbaga na kada kayo, sir. Wan nga ron. Mas daawak man iti da dya babae. Kaya't naman siguro ti may promote. Nga saan mo't anasaya at tiwagas na. Ay, husto kayo iti dayta, sir. Sabali at talaga tiwagas na. Agasam man. Kaya't na ti may promote. Nga mangdadaal mo't iti katrabahuan na. Una yan. No siyak lamay, sir. Nasaysaya at pa'y ti ugali da bakla kan Korea. Ngam iti dayjay a Dionisia. Ugali na launay ti mangdadaal iti pada na at tao. Naitikas ta nga ugali ti tao ti kayat. Ken kagurgurak. Amom na ita, Maria. Sir, Isa bagam to man na Dionisia. Aramidan na latta ti trabaho na. No panawin na may promote. May promote latta. Saan anas ka na mangdadaal iti pada na tao. Tapno lang magunod na ti posisyon na kayat na. wan, sir. Amom si ka Dionisia. Makapakatawa ka. Tapno mo. Ha? Ipalagip ko lang ka, ha? No kayat mo ti may promote, aramidam laing anasaya ti trabaho. Awatam. Anya? Sapol pa yamang dadal kay ti para matao. Wano ka trabahuam. Tapno lang magunod mo ti posisyon, agamgamgamam. Ni, anya ka din day tanga ibagbagam si kaabakla. Oho, di ka man ang pamarang awan amom. Agas man, tamaaramin mo pa adadaelin da kami. Tapno lang agro pa si ka tinagagat. Si ka lang ti husto, tiraramidin na dito siya. Kat, pudno mat, sana yan. Anya? No adaman bilang ti may promote. Siya, saan anigurya. Kenang nang runa, asaan asika. Anya? Ang mga nalipatam, aging gaita, kat adda pala kanyak ti kopya ti CCTV. Gapo iti isyo, ang mapukpukaw a koleksyon months ago. Ha? Onya, mas daw ka? Gapo ta amom iti bagim, asika tinagtakaw iti mapukpukaw a short iti koleksyon. Di nagpagpungtutan si ka Dionisia, no di mo kaya ta makadanon iti opisina ti aramid mo, salbag ka.
Apay, ana ibagam day takan kwa na, Mare. Marurud ako na ken kwa na mari. Isa anay bagakon Anya? No ti parang kunanan kat nalipata kon ti issue na may papaniti koleksyon na mapugpukaw. Ay, nagbidot. Ay, unay kat kaminan ay day babae. Kasi tinako na kiti na minsan nga daw. Mabalin mo't kami nga aramid na lang ti trabaho na itinasayaan. Tamakaamu mo't ni manager. Wano takin ko kay ti kumpanya amang i-promote ken kwa na. Day tangarod kat. Asaan ko man na masapol nga agdadali ti pada na tao. Ken katrabahuan na. Kasaritam tuman, Mare. Kasaritam itinasayaan. Awan mare, sana makasarita iti nasaya ti kasya tao. Kapag ti adalang iti panunot na, it no kasano amay promote. Tiyawanan ba Manyalakit din. Okay, kumusta ngayon, Dionisia? Nagbaligi ka din, iti parang dadadaal mo kara kami ka ni Korea, tapno lang may promote ka, ha? Ibagam laeng, no saan pa'y, taun-unaan kan, salwag ka. Anya ka din day tangay bagbagam si kabakla. Bigbigat asumanao ka. Ne, ang mga no nalipata masikat ang irugi ti amin. Gapulay ti ayat mo ang may promote. Saan nakasumbasumbata na kasta, tamang ano adda marurudakin ka. Irwar ko ti kopya kiti CCTV, ha? Kundi sinay ka, gaputa iti ununag mo kat madandanagan ka dyan. Ha? Dahil tati ganap mo, iti kinalang mong agdadaal. Anya? No kunam agbaligi ka, iti parang dadaal mo kara kami, kat sikati may promote iti trabaho, salbag, nagbidot ka, kunak manan. Ang mga no sikapay, ket diti umuna amay kat iti trabaho. Apay ngagsakit tinakam mo iti katrabaho. Noon mo't kinapudno na ti bagbaga na kontraking ka. Unayin ayat ti kastoy. Ar-ara paapag ti may promote. Ngaman niya, Awan lakay. Panagkunak kat siyak samot ti maikat. anya? Kasano kumamaikat ka? Noon mo't basol mo. Kwa. Adda king kaday ta Dionisia. No ammo mitibagim nga adda biddot ngay naramid mo. Ay kat anya ngay nga ron. Mala. Makaamuditan, Berting. Pinayaban ka, takayat ka makasarita. Ha? May papanikan niya, madam. Mas naikatundak mo iti trabaho. Si kakit di mat. Saan mat akas karina ti mangikat iti trabahador? Malaksid lang, no addasan na nasaya at ngayon naramid mo. Hay, kung nakakit din. Anyways, idi kalman ngagsarsarita kayo ken ni Dionisia ijay ayan tibot. Nagag ko dagiti nagsaritaan nyo. Anya? Kaya't ko lang amaamuan ti may papan iti kopya ti CCTV anadakamat mo. Ha? Adak lang ijay likod tibot idi nagsarita kayo. Iso asan ka makapaglibakan niya? Ay, kwa, madam. Indonesia ngamin. Iso taking baso ni ti mapukpukaw idi a koleksyon me. Anya? Pudno ti bagbagak, madam. Awan panggip ko amang irwar ka na kita napalpalapas. Ngam gapulang iti rurod ko kenkwana. Iti panang dadadaan na kara kami kanigorya. Ayan na, kita man ti video nga ibagbagam. Kasi tinakunakinikan ka. Nagiti kakasta nga ugali ti tattao ti jakayat nga trabaho kanyak, Maria. Sir, Pasensya. Nga may bagam ka ni Dionisia. Malpas lang tinaudi a kontrata kat mangsapon langan iti sabali apang gadan na. Kastamat gayam ti ugali na. uwan sir. Adda ti CCTV iti shop. Ngem adamot na tarag iti suli asaan na maala. Anya ti amor tayo. Nasaysayat latat ti aganan. Uwan nga rod sir. Kunakla saya at ipanagpuspuso day tiya at Dionisia. Agam saan mat gayam. Nabayagan na nadlaw ko na ita. Nga adda sabali nga ugali na. Ngem pinaybayak lang. Ngem ita nga adamot ten ebidensya. Ikatak langan. Sige sir,
Kasaritak to ni Dionisia. Kalpasan ti amin a kinagagat ko dito'y trabaho. Kat ikatanak, madam. Awan maramidan ta, Dionisia. Gaputan ni Sir Antonio mat ang tinagkunay ti dayta. Anya? Anya ngay nga rod kat adamat basol mo. Madam, talaga lang amin nga awananak iti dahi a panawan. Iso na aramid ko dahi jay. Si kakit dimat. Saan a valid day ta rason. Oray sa dino akumpanya ti pagtrabahwam. No kasta ti panagrasrason mo. Awan na. Madam, Iso pasensya ka kunakmanan. Kalpasan ti kontratam, mangsapul kalaangan iti sabali a panggadam. kaya't yung asawan. Sa anak a makaabot iti Christmas dito'y shop. Saanan? Anya ngay nga rod. Una yun, madam. Nagkas ang matanday ito ang pasamak. Umun-una akpay ang maikat. Ngam titawan ang malpas. Anya lakit din. Nay, apay analpay ti abagam anagaway, Dionisia. Awanan lakay. Ha? Anyat kaya't mo asawin nga awanay? Sana kun nga agbayag iti trabaho. Anya? Kunaklak promotak. Ngam saan mat. Tagayam may katak. Anya? Agang angaw ka kate? Sanak magang alaw! Ah. Anya lakit din! Ibagbagak lang arudan tipod ka! Salbag ka! Ni, makaungit ka. Unay kan! Ibagbagak lang arudan! Agang alaw ko lang pailangan! Kahit anya nga road no maikat ka. Anusan ta? Tamadi mo ngamin tiwagas mo. Tapno maipromote ka. Imbis sa simpaam lang ti trabaho. Ngamsan mo, tadanayon na panag... Ngamsan mo, tadanayon na panang dadaay. Pagpakalain tumat. Anya nga ita? Isulakit nga rin ti may kat iti trabaho. Anya ngay nga rod kumare. Basol namot lang, ano apay akas ta tinapasamak kan ko na. Ay, wala. Asino ti pagsarsaritaan niyo? Me, ang nakamat kaya mi si Dagme. Ay, katusan min nga libag. Dionisia apala desisyon. Nga awanan bain. Sika ti pagsarsaritaan me. Understood? Anya? Sika lang mo ti may kat iti trabaho. Itataw. Iso nga mom ang sika ti pagsarsaritaan me. Pinanggap mo ti mang dadal ka na kami. Tapno lang may promote ka. Ang sika mo ti may kat. Sa pala ko maan, tanoy iti sumaro na pagtrabahwam, ket saan mo nga aramiden, tikas iti naramid mo ditoy, iti kasta, agbayag ka, ang nalakit din. Agnakam kamot siguro, iti daytaan na pasamak. Sika, Dionisia. Lakay. Jak amo, nanyat sawag itaking ka. No apay ngamin aya, naskin pa amang dadahil kay ti padam nga agtrab-trabaho. Tapno lang may promote ka. Kuha, lakay. Ala, makaamukan iti biyag mo. Saan kumamatakas na, lakay? Anya saan? Nagalas ngamin ti ugalim. Uri asawa ka, sa anak apabor iti nararamid mo. Dagiti dinadadaal mo akatrabahwam. At damot pamilyada, pakpakananda. Iso asaan ka kung mga agbalin naman naging bubukod. Anya laki din. Ha? Agnakam ka kumamit tayo. Salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.